Sanibona gama mkhulu napho ngadla bengisonga sura tanda ngidlala Itende prima subscribe channel like le khona uphinde uyishare ngizokwenza le ngoma ethi Lona Baratang phela. So ngizochaza into eningi, please google check ingoma search YouTube. Mina nginale version le kade ngidownloada nje nami ngenzela kona ukuthi ngenze tutorial ngayo kade request omunye umuntu. So le version le iyashesha, ikhona ehamba kancane, akuthi angiyitholanga nje, bengifuna ukubona ama-code ukuthi ahamba kanjani ayo le ngoma le. So ungayisearch nje nawe Lona Baratang phela. Nansi sinawo leli culo lesiZulu ukuthi angilazi ke ukuthi kuculwa kanjani, but ukhona umsindo kanje wesiZulu esinawo. Mina ngishayela beslowly kodwa khona ngizokwazi ukukhomisa ama-code akhona. Nalo-ke so ihamba kanjalo nje, izwi yophela ishaya ngale ndlela le. So kwi-keyboard kusuke kusayinto eyodwa ukuba amakhoda awodwa. So siqala na ukuzwa ngayo kona futhi seqe sheshayo ufaka i-beat esheshayo, but amakhoda afana kusayinto eyodwa. Uthi uyishaya slow noma uyishaya fast kuyafana into eyodwa. So left hand up. So mostly kubamba le ndlela mina ngibamba ngayo wathi kanje. Yabo. So Mr. Olsen. Uphinde ngiqale phansi ngenza slow ama-chord. Babam. Uyabo musuku yabo uzala uma manje wena uzwa ngawo uthasho ukhathi moshayini ngathi kanje pernah chord dan musod
Iqala la pa 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 pa. Yabo? Mese uthi so pa pa mese uthi kanjena-ke yabo? So ngiphinda ukugcina bafethu hayi engakhalwa-ke emekhalo kodwa nje i-transpose yami -6 uma uzoyi-practice into engiyidlalayo kodwa nkosi yami la maphathini angafuni ukubonakala ngalabe ngipressa kanje sengenze ukuthi umathi ungaboni yabo yabona nje ya so iphelela lapho-ke so sine-private content uma ufuna i-private content thatha inamba yami sikufundise eceleni usikhokhele leyo mali le encane akubizi kakhulu kuncane description yami ngiyibhalile ukuthi imalini i-private content uzokwazi nawe usheshe ukhule kwi-keyboard kungakuthathi inyanga ey'ningi. Maningi amavidiyo engiwenzile mawukuthi mhlampe ikhona ividiyo engi-uploadile wena ongakayiboni ngena ku-YouTube wakho ungene laphayana ku-search khona ibhathi ile ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile yami ngena laphaya mese ubhala igama lami good enough Dlamini ulibhale laphayana khona uzosesheka mese-ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo-ke manje-ke klikha nje lapha nje around lapha mase uklikhe khona uyoklikha la kubhale khona videos ngiyogogozela nakha then emva lokho-ke wonke amavidiyo lana nalawo ongakwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la wonke uzowabona la ayikho ividiyo angeke uyibone so mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi-ke uyabona-ke yabo naka amavidiyo maningi ayinqwaba amadala amanye sengawabreaka down utranspose ama-chorus konke nje kukhona la so besubscribe-ke senza kanjena-ke i-private content-ke ingalana-ke so i-private content nakhona ikanje ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona engiwa-uploadile yabo kukhona sibhalo episode khona amanye kuthiwa ama-episode extra sokuhlukahlukene yona i-private content so subscribe-ke futhi nakhona singena kanje uma ubuka ividiyo uzobe ungena uma uqeda ukubuka ividiyo-ke nakho indlela subscribe ngayo le part le bhala subscribe kumele subscribe ingakho i-grey but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribe-anga yona le ngiyigqungquzelile izovela ikanje kuwena uma ungasubscribe then yona leya part leya i-click enzibe grey kubhale subscribe qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje kukhona ibhele la eceleni engizokukhombisa yona nayo le bhele le bhele kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo ami ama-notification wonke